Biyag ti tao. Nanang, rumuarak mampay. Ada papanak. Papanam, maluman. Ada ngamin agaw awis iti dinner. Pagustuak man. Taapag isaw. May nang mabisinak. Anya? Nay junior, asino ngay daita? Tay may nga crush kanyak iti pagadalan nanang. Anya? Ay, kita ata ang mga nupikutin da ka. Uray ka sa nuti pa ng pikot da kanyak. Di dagbaligi. Nang runa no saan anapintas. Kahit kasta mo na rumwar, saan ka nga agsukat? Saanin Uray tagwapo aklat ta. Sa bagay mo kiidia anak ko. Oray saan ka ngagdiramaos. Gwapo ka lata. Puli tayo nga may tinapipintas kan natataar. Takasanaw, napintasak. Kan nataar mait ni tatangyaw. Ay, sino pa'y kumanga iti imalaan yaw. No saan ada kami iti amayaw. Dadayaw ti katauran ken kapintasan a pamilya dito'y lugar tayaw, anak ko. Nanang, umadanin ti panagdibok. Kasanungay, aghanda tayo. Ay ko siyempre, anak ko, mabali na yamot asaan. Awan kwarta tayo, mga nanang. Ay, urayawan kwarta. Basta adabagas ken maparte. Partsinta yun to tay baka ni tatangyaw. Ha? Baka na ayaday jay. Kat impatarakan dan salakan ko na. Baka nanday jay. Tanabayag mutin at tartarak dun na. Naimbag no kaya na? Di uray man di na kayat. Awan maaramidan na. Di tayo bagbaga apartsin tayo. Uray taawan dito ni tatangyaw. Napan nagkarpintero iti lugar na kasinsin na. Kat, alangan asaan na dumaray ni tatang iti dibok, nanang? Ay, kontrabidan tumula ang day jay. Iso bay amon. Di tayon awisan jay amayaw. Hilaw, usipa. Apay nga imbawag ka. Lakay, nagswildukan. Saan pa ya? Ito na sa padumanin Agbali ka man pa'y kang niinsan mo. Ta ipawit mo itamot laang. Kasapulan nga mindagiti anak mo ti kwarta. Pangusarandaya. Kapabain. Bali ak abalay. Ada importante agatangan da iti pagadalan da. Agpawit ka, tanay. Awan pakutangak dito ilakay. Ay, Sige, agbalikan akta ipawit mo. Tanay, maibusan tilud ka. Alaala, bye. Mari Ariang, umay kanto inton bigat ije balay Taagdibo je buridak nga anak ko. Lay, nagbiit ti panawin anya maray. Kaano lay di ubing ni Diana. Itabalasangan na talaga. Wen, maray. Agparti kami iti baka. Isu nga umay kanto, why? Ay, kuwan amaray. Umay kaminto kadalakay. Kanda kita po kume. Ay, adadag iti babasit nga apo ko, maray. Anya babasit. Dagiti ka di ubing nga po ka. Ti kayat masawan, maray. Nay, daya mo dakil nga apo ko, Mari Ariang. Kat nagpapandig na mo amay. Ay, saan lang nga din na di makil dya inauna nga anak yaw. Saan nakiasawa pa ila itipada na mo abasait ay awanon Talaga ababasit amin nun dagiti anak da. Ay, sige. Mapanak pa'y Mari Wine. Di ka kuma mo-off-offen itimbagak Mari. Saan ko nga uyawan dagiti apukom. Wine, ibagbagak laang Maray. Kat, mapan kayo dita balay da nana Usepa inton bigat nanang? Saanan? Excited akpay kumamapan mangbuya iti panagdibo di anak na. Gamkas jay mga mintimbaga na dismayaak. Ay, nakauyaw nga ruday jay nana Usepa. Kaputan na pintas ken gwapo nila kay na. Paglastugnan. Ay, wen nga rod
Ayos laeng kuma, or agpalpalastog, basta saan kumamit nga aguy-uyaw. Tama ka pasakit mo titirik na tikas jay nga aramiden na. Uwin nga rud nanang. Ay na, iso ano da duman, no adda okasyon di ta balay da. Jak mapmapan, tanagalas mo ti ugali na. Agin sa sayaat no iti sangwanam. Ngam iti ununag na, aguy uyaw mo't gaya man. Nala, si kalatan ti mapan iti balayda no kaya mau. Tapnawan maibagbagada anak ko. Masadutak nanang. Nakalaslas tugtumot la jagpas ka. Awan ganas no kasyay. Nanang, apay nga pinartiyo jay baka atarakan ni tatang? Awan nga rod maparte iti panagdibaw ti kabsat maw. Isu aday jayan ti pinaparte. Unay kay mutay. Imbis a pagkasarak to jay. Ay na, guwapo ka, anak ko. Adaw ti agusto ken ka babae. Pilyem to tay baknang a babae. Ta isunto ti mangikasar ken ka. Ha, iso ti aggastaos para iti kasaryaw. Ha? Maminsan lang agdibo ti babae, anak ko. Ken tapno mapadasan mo jay adem ti bongga adibo. Siyempre kita nakapimpintas jay adim anak kagaon. Kasla artista. Ngay, agpagatang kay man nga rod iti arak. Tarugyan min ti agsyat. Di pala nang rugrugi ti programa, agbarbartik kayon. Ay, lipasin nyo pa imot ti programa. Eke, basi-basitin mo ti agtagay Saan mi agulpian, nanang? Anya mo tikas tang aramid mo, no sipa? Ay, apay ngay pinapartim jay baka. Wan, ta pinagdibok jay anak mo. Baka mayaday jay. Amom pinatarakin dala kanyak. Kahit imposible nga iti kabayag mo na mga aywan iti dajay, awan bingay mo. Agudwa kayo mo iti akin kukwa Ay, nakasano nga gudwa kami ngay. Kaya tang-tangdanan na nga raw na mga ipaspastor iti na jay. Nay, tangtangdanan na kagayam, ngumapay ngay, di mo mo't irimit kanyak, titangdan mo. Naglaing kan ngay no alam amin na pagbanugak usipa. Ha? Gastador ka nga ben. Ay, apaw kasano day tuyen ngay. Anyat pagbayad mo iti dayjay ngay. Hey, hulugam sa nabalay, ta para mo iti anak mo dayjay. Nagpasken kayo ajak amaw. Di mo man lang pakaamo kanya may. Kasla sa anak akamang ti pamilya tayo iti kastangar aramidam. Ala, di kan agungay tlakay. Relax. Madiskitaran ti kwarta. Sigurado nga men adi mo kanunungan ti bongga apasken. Isu nga inlimod mi ti amin ken ka. Suray, wine. Ay na, apaw jak amukan ka. Di kag pampanunot abak-baketan. Oh, apay anak kami suot ka asimang petmilyaw. Papabayadan da, diyan patarakin da baka kanyak. Anya? Ay, kahit, Kahit nga, bayada ma. Tas sikatin ang papartay. ya, pangalaak ngay iti pagbayad kaw. Awan mo kwartak, awan mo trabaho. Si kamay ti agsuswil daw. Masapul abayadak dayjay tagong unget yakin kukwa. Isugag sardeng payla dagiti anak ta nga agiskwila. Ala, awan problema iti dayta. Di uray sanda nga agiskwila, mabalin may. Ituloy dan tumil ati agadal, linton makabayadak iti utang ko. Uray saanin nga agadal dagiti anak ta. Tagwapo ken napintas dagiti anak ta. Adunto ti agusto kadakwada abaknang. Dagitin to asawa dati mangbiag kadakwada lakay. Ti lalaw-law at babak-baketan. Ano siya? Okay lang oras siya agiskwila, tatang. Makapasadot mo't lang. Uray siyak tatang. Maawatak no pagsardengan dakpay laeng. Sumursurot aklatan na iti pagayatan nyo kaninanang. Ay, sa nabalay tagtuloy kayong tumilaang. Itala si Mistre ngagsardeng kayo. Tanay, masapul ang bayadak di baka ngayon patarakan da kanyak. Ay, pasensya kayo na tatang. Naparti jitarakan nyo idi kasangay ko. Di umangamin impakam mo kanyak.
Tapno nagdiskitara ko maiti sa bali na partay. Jak amo ka ni nanang. Iso mo tinagdesisyon iti dayjay tatang. Alas sa napalain, nalpasan. Tinapatag, naragsak ka, nagdibaw, anak kaw. Launay tatang. Ngamin, adu ti dimmar ay idi kasangay ko. Idila na pasamak ti kasjay. Nanausi pa. Nagpintas di ana, iyo hindi nagdibaw. Kasla magkasaran iti kas di alangana. Ay, uray saan nga agpustura ti anak kaw, talaga ana pintas, rikaw. Natural ti pintas na. Uray kaririing ng tupay ka napintas. Sana kas iti daduma dita, nga uray kasanaw ti panag-make up da, naalas dalata. Kita jay anak ko alalaki. Nakatataar. Nagado ti agusto ken ko na, ngam di nalaikan ka no. No, dala ko mapanakaikaray ka. Arma ini Dayana. Agraraman ka mo, rikaw. Ha? Abay, bak nang kaaya. Bak nang laan ti maikaray nga agaram ken ni Dayana. Ta artistahin ti pintas na. Naawatam. Apay nga ta. Ano adda ak ijay ili? Adda pay tay makitkitak. Nagababala nga rudan ti agong na timangad pailaang. Ay, anay ikaw. Apay apinitik mo tingiwat ka. Nakaw-uyaw ka bakitan. Da, Nasayat ayati kastangar aramidam. Bakitan ka, adyag nakam. kadag pa'y sumatibag bagak. Mais-stress ak nga raw na makakitkita ak iti kakasjay ak klase ti tataaw na imbaglakit din tanapintasak. Kan, guwapo ka mahit na kay. Iso napintas kan guwapo dagitan nakta. Agyaman ka kiday ta naparaburan ka iti napintas alanga. Saan kat akasta nga aguy-uyaw ka? Ay, maditi kasta nga aramid, ma'am. Diya mo aguy-uyaw. Na. Ibagbagaklaan mo ti agpaisaw makikitak. Kasla ko mari ariyang kendagijay anak na. Ay apaw, agkakaingas da amin. Uray kasanupiman ti panagpapintas da agam isulat tamo ti rup-rupa da. Di ka man aguy-uyaw. Tasaan anasaya ti kasta. Tano uyawam ti may sa ataaw. Kasla inuyaw mumutin ti Diyos anang parswakan kuana. Na? Ay saan mo ta? Sana pa naguyaw ti kasta, lakay. Prangkaak lang amin ngagsasaw. Makamu ka. Sapay ko ma, tawan to ti pakakarmam iti kasta nga raramidam. Mari usipa, umay kayon to di tabalay tagluto kami iti pagsasangwan tayaw. Apay, anyat okasyon, Maray. Naggraduar nga minin ni Sally nga anak ko, Mare. Silibraran mi man ti pa nagturpos nan. Ay, nakalpas gaya man jay anak mo. Ay, uwi na. Rumbang laang makaturpos. Tapno, adamot pagkarit nata. Kurang itila nga jay anak mo. Ha? Tano dagitay anak ko ay uray sandan nga giskwila, Maray. Ta sigurado mo laabak nang to ti pakiasawaan da. Ay, no kasta. Nagsardengdan nga agiskwila, Maray. Uwain, pinagsardeng miidan. Ay, saan na balik? Tagwapo ko na bintas da. Sigurado, bak nang to ti maasawa da. Diana, Junior,ag-enroll kayo no umay asimistray, tagdiskitarak pay laang iti pag-enroll yaw. Ay, Jack agiskwilan tatang. Ni Dayana ano agtuloy pay. Manjak mo ton? Masaduta ko nga agiskwela. Apay kay. Eh, sayang tinarugyan yaw. Mga sawa akong tatang. Negosyan ti di asawa. Iso saanin na masapol nga agadalak. Uray siyak tatang. At dabak ng anobyo. Ingkari nang ipaay na amin nakasapulak. Iso nga uray siya ako nag-eskwela. Ay, agadal kayo pay Saka ito mga sawa kan makiasawa. Mandya akong tatang. Masaduta nga ron. Agnegosyo kami langan itinubyak. Uray siyak tatang. Masadutak mutan.
Taga-ano nga'y tinubiam, Junior? Taga-kabangi-bangaili, nanang. Si ka nga'y Diana. Taga-ano tinubiam? Taga Isabela, nanang. Naidistino lang ijay ili. Iso nga da ditoy. Saan kayo aparitan ang makiayan-ayat? Basta bak ng tipilyin yaw. Tani, awanadal yaw. No siya, 100% abak ng ni girly. Taado ti negosyo na ijisentro, nanang. Tulungak to amang i-manage ka dagajay. Ay kayam amom to nga rod at tinubiam, Junior. Ipasyar mo to dito'y balay. Wen nanang, inton adawayana. Tinubiam nga'y mo, Diana. Ba nang mulaang? Nagadulugan na. Aya! Ibagam to mamay tamang ibingay itilugan na, anak ko. Ay na, makilugan kayon tulatan itilugan may, nanang. Di yung malamot agmaneho. Unan niya. Ala, makiluglugan kami itong harudan, anak ko. Apay, di kay pay agkasar itinubyaw, Diana. Saan nanday ta kasar-kasar tatang? Tinapatag, ang gininayat kami itinobyo. Ipasyar mo to dito'y balay tinubyaw, ta kaya't ko ang makasarita. Dumteng to day ta ka nito. Saan pa'y lang ay ta? Sika ngay, Junior. Kaano nga yam amom tinubyam? Kaano nga kasar kayaw? Inton adawayana, tatang. Makumikom kami na talaga itinegosyo na ita. Sana hindi ta kasar-kasar. Ay na. Nagpintasan da ito'y arilaw, anak ko. Nauma akong day tananang. Iso ako kwayon. Dahito pa ni shoulder bag kan wallet. Ay na. Kaslabag mo ti yayamanin da ito'y kanto'y wallet, anak ko. Ay, nanginadagi tananang. Ginatang tinubyok. Anyat serbina nga agwalit ak no awam mo ikarga ka, anak ko. Kat ikan kayo Adoy, 2,000. Ikargayo di tawalit yo. Ay na. Nagsaya atin, anak ko. Ay, talaga abak ng jaynobium, Ikan nakagayam iti kwartam. Linawas nga ikan nakitikwartak, nanang. Apay ngaya di mo mulay pasyaran dito'y balay, anak ko. Ay na, makumikom. Nalala, sana bale. Ay, pasyar mo to, no, mawayaan, iti trabaho na. Anya trabaho na, ay, anak ko. Inhenyero, nanang. Ay na, nagsaya atin. Adan to inhinyero amanugang ko. Nanang, kadwak tinubyak. Ni girly. Girly, iso ni nanang ko. Hello, nanang. Kumusta kayo? Padak mo't abakit to'y nobya ni Junior. Nanang, sumungbat kayo Sige. Sumrek kayo. Apay nga, bakit mo't jay nobyam, anak ko? Bakit sapay ngam iti siya? Praktikal tibiyag itan. Uray atabak nang mahit. Iso na lang, di mi mabalintag kasar. Tasaan ana-anal ti kasar da iti asawa na. Nabayag ngamin na nagsina da. Anya, kahit kasanaw na agsinubyan da. Saan? Tada sa bali a pamilya di asawa na. Iso din to mapasamak da itananang. Agpada kami gayam iti sitwasyon ka ni Manong Junior, nanang. Tauray tinubyok, di nakmabalin nga ikasar. Takabit naklaang. Anya! Kabait! Abay ngay! Ay, madia, anak ko. Kababain ti kasta. Anya lat sawon ti taon nga Kadi ibagbaga ngamin nga da asawa tinubyok, Ibagayo abaro. Sige, tagdigos akon. Agkita kami ti boyfriend ko ita. Ayan dagiti anak ta. Apay nga ita lang nga imbagam da ita kanya, usipa.
Isumutla di na mabalintag kasar Tanda magayam asawa na iti ka relasyon da. Ay, relax. Ah. Relax Ay, ka na. nila kay. Di ka unay agong ungay. Sa dabalay, tanapintas ti biyag da. Adaw ti kwartada. Mangmang tiddapay, nudaduma. Ay di mo konsensya dararamidan da kita nakmaw. Ang mga numaisagmak da. Anya! Anya kuma, ti ba kay sagmakan dangay? Awan, lakay. Nanang, Ala, apay akas tatilang nga masimang put anak ko. Nagadaw ti kamo ultirupam. Impabugbog nak ni Gerlay. Ha? Hapay! Natiliwan na nga na nag-checks. Impabugbog nak mo to. Sininaanak pa yun. Anya! Nanang. Ay sos, apay tarupam anak ko. Nagadaw ti karamot na. Linuguban nagtasawa tinobyok. Anya! Apay, natiliwan na kayaw. Uy, nanang. Nasangputan na kami iti dagus na. Linuguban nakmatan. Nagsakit ti bagbagi. Ay sos, anya daytan ngay nga itsura anak ko. Ay, kaasi kamay. Kasano daytoyen lakay. Masikog meten ni Diana. Kat sinaan kanon tinobyo na. Kani Junior, ado kano tinautang na iti ex na. Singsingiran day bakit nga ex na. Ay day tanti bagbagakan ka usipa. Di kan tumang nga nagpampanunot. Makitam ti bunga ti aramid mo. Imbis nga men nga anawaam dagiti anak mo. Saan? Ta pinanuynuyam ida. Ay, huwin nga raw lakay. Agbabawi ak. Agbabawi ka agam naladawon ti amin. Agam lakay, tulungan ta dagiti anak ta. Kaasi damait lakay. Ay, makamuka mang resort iti dayta parikot. Sulwam asulbaran dayta. Tabak-bakitan ka ngamin nga wam manaknakem na. Agtrabaho ka, tapno adda pang suportam ka dagiti anak mo. Inanusak ti naglabandera iti karubami tapno at pangalaak iti kwartak. Tadinak meten ikan tasawak iti sweldo na. Masyanak ngamin kadagiti anak ko, iso tultulungak ida. Ngam kaasi na adameten trabaho ti lalaki nga anak ko, kat nakiasawa meten ni Diana. Dakkel meten ti apu ko, kat naragsakak, tanakatumpong iti nasing patalalaki ti anak ko. Ala, agpatinggaditan, dahito akapadasak. Tigayem mo, Josepa. Alagagayam ditan, tinagpatinggaan day ta apakasaritaan, ti may sagayam, dito'y drama tayo. Manang Biyanang! Musical scoring, Eli Palacio. In your nose, para ti script kan drama, tigayam yo Jenna Almoite. Kat di yo kumalipatan tag-like kan subscribe diti YouTube channel Jenna Almoite Drama. Agyaman kami, Diyos tagngina, kada kayo amin. Manang Biyanang! Naimbag nga orasyo papagayam. Welcome to my YouTube channel Jenna Almoite Drama. Syakmanan ti pagayam yon ni Manang yo Biyanang. Amang kabkablaaw kada kayo itinaragsak nga aldaw yo amin. Sapay kuma. Tanakaradkad ka na salunat kayo, akanayon. Ti surat nga intay drama ita, kat manipod ka ni pagayam tayo anaglingad, itinagan arita. Ngamsakbay na, kablaawan tayo pa da Ma'am Gemma Aglo, dita Hong Kong, ni Leonora Bautista, dita Binalunan, Pangasinan, Aida Garcia, dita London, United Kingdom, ni Al and Kathleen Umayas, dita Banay, Ilocos Norte, ni Esti Romeo dita Hong Kong, kani Miko Charito dita California, USA. Kastiman ti surat ni pagayam Rita. Dear Manang Biyanang,
pasig a babae dagiti anak ko. Iso nga stricto ak no may papan ka dagiti agar-aram kadakwada. Ti kayat ko nasingpet ken nagagat ti pakihasawaan da. Rogyak nga rodan ti agsalaysay. Oy, Ella, bumangon ka man dita. Bigbigat pa'y laang agid ida kakitding. Makaturturog ak nga rod nanang. Apa, inapnapanan nyo ngamin idirabi itinobyaw. Kunak mo't alitli ka munda di alalakay. Kunak mo't asinaamaw, ngam natangkan ti ulaw. Ay ayatak ni Jerry nanang. Ay, ayatan. Kasi a klase ti lalakay ti ayatan. Arta? Nanang. Ha? Madamag ko pa'y nga agkoyog kayaw. Dakas ka kanya kela. Diyak kayatan ang makita ti panagro-pro-pa da yanubyaw. Nawatam! Rabiain, ngam awan pa'y lajay kapsat mo. Napnapanan naman ngatan. Napan ijay balay da Jerry anubyo na ananang. Anya, ay na talaga pagpongpong tutan nakday di babae. Ha? Awanan, isaon ti mangidan danon iti bagina ijay balay ti lalaki. Kasano, kat paritan nyo mat ngamin asumarungkar tinobyo na dito'y balay nanang. Wan tajak kayak day di alalaki aparay ti kapsat mo. Anyamot day di ngay. Menalam ngagbartag. Inaldaw amapan aginom ijay istaur. Kat, anya nga ron ti mabalin nyo ngay, no iso ti ayatin na nanang. Ay, basta yak kayak. Anya nga iti masakbayan na iti day dya lalaki. Ha? Kayo ganakman, tayin tasurutan jay kapsat mo. Ay nananang, saanin, di kay lagmain. Addan panunot ni Ella, saanin nga ubing abasit tapno surutan tayo. No di ka umay, siyak ti mapan. Parwaram ti anak kaw landaw, tayawid kaw. Diyak kayak ti anak mo para iti anak kaw. Kajemet anak mo ti mangitan danon iti bagina dito'y balay kabsat. Anyat mabalin ko ngay. Ah, may sakamot lando. Iso nga artak dagiti anak mo. Takas tati makit-kita da ken ka. Yun ay kanaya. Gagagan na. Pagpalpalabasan lang mati oras. Ela! Romwar ka man dita! Mangibabain ka, babae! Unay kayo matan nanang. Da kayo ti mangibabain. Tao may kayo mangriribok ditoy. Agawitan, oray agbakbakit kan abalasan. No day tamot la alalaki ti pagtungpalam. Nanang masikuga kun. Iso ajak mabali na sinaan ni Jerry. Anya, ayan niya kamutan, Ela. Di ka la nagpampanunot matan, anak ka. Inay-aywanan ka idisikog ka. Aging ga idimpas ngay ka. Ganiti pa nagdakkel mo. Sa ita, kastala klase ti lalaki ti pakiasawaam. Ayun na yun ay anak ka. Pasensya kayo nanang na may ayatak ni Jerry. Iso lang ti kayat ko pakiasawaan. Ay, balayan. Dagit ubing ti masurot. Wala! Ngampadam nga artak jay anak mo apakyasawan ti anak ka. Kasanulangan ti anak ko kan ti agbalin nga po ko. No artak mo ti anak mo. Agbalbaliw to ti anak ko. Ilton mga sawan na balayan. Nanang! Masakit tinakam ti inam. Ella. Pasensyaan nyo lang kuman ti panagsasaw ti inak, tatang. Alalala. Babaya mo. Agaw kayo ka din doon eh. Mangantayaw. Mabisinak. Nanang, manual dawon adi kay matagtagar eh. Apa yan? Mangan kayon di kay nangan itay agsapa. Ay, agkapsutak amang pampanunod iti inaramid ti kapsat mo. Binagbagaak mo't iti husto. Ngumapay adi na pinili ti nakiinayatan na.
Kaasin tula ang itisidong dayjay ajeray. Ala, awatin yun tani masikugan ni Ella. Ay, maladingitan lang amin anak ko. Nagsayang ti kabsat mo. Taartek mo't di pakiasawaan na. Barang agbalbaliw tumot laeng Ado mo ti amok akasta nanang. Mamartek idi baro. Ngam idi nang asawa, nagbalbaliw. Ha? Patpatsam. Talaga akit di apulida Kat oray mo't ngamin jay amada. Artek. Napuklan nga artek. Nanang, Iso asi ka Josay. Kita ti pakirelasyonam. Ti pakiasawaam. Pilyam tay awan bisyo na. Tay nagagag. Tay responsablay. Tay narespitaw. Day tay man nakimisa. Day tay saan anaimaw. Nadungaw. Managtulaw. Naulimag. Kan aminan akinasaya ti may sa tao. ala, nagrigat samot ti agsapol iti kasta a klase ti lalaki nanang. Adapay nga takas na abaro itan? Adda. Apay katawanan ngay. No kayat mo. Siyak tagsapol iti parakan ka. Jay kabsat mo iti bunyag di takaruba. Nasingput day jay. Nagagat pa'y. Jak kayat nanang. Ay na. Oray saan agwapo day jay tanagagag. Oray di kanto agtrabaho. Mabalin tanagagat day jay. Apay. Gwapaw ti sapsapulam aya. An-anwam tagwapaw no nabisyo mat. Ay na, gwapo man kan saan. Agpapadamat amin nga dabisyo da, nanang. Kan adamat dagitay gwapo anasingpet. Ay na. Di ka lang makias-asawan no saan akas iti kabagis mo iti bunyag ti pagtungpalam. Awan riknak iti dayja a tao. Kabsat laang ti pangibilbilangaken kwa na. Takabagis ko kat ngarud iti bunyag. Manang, sikat ti maid of honor mi Tani manong lino mo ti best man. Ala, apay ngay apagpartnerin na kami kinilino, Ella. Awan mo't dakas na manang. Makaamo ka nga rod. Ay, kaya't kunti agpud no kininanang. Ngam mabuti nga. Pagbutngam ko ma. Awan mo't lat maramidan na no bilang. Ngam ang mga numa-stress manan. Maasyanak mo't lang nga rod iti inata, Ella. Wanang maawatan ng tumot laeng. Into nagbaybayag, manang. Ato'y tinatkadak inangal daw, Ella. Ay na, nabartag ka manan. Kalkalpas pa ila ti kasartan nung nagbartag ka manan. Sa anak anabartak bagat. Nakainumak lang. Amok materaramidag. Sigamat. Alalaing kagsukat nga rodin tamangan kan. Nabsukak pa'y bagat. Ala, kaya't kunti maturog. Ala, idulin mo day ta agwarta. May mga orasyon, nana. O may kuman ito to'y manggakin santol nga impala ni Josie. Ha? Day, apay. Aglaklako ka iti manggakan santol lino. Sana na. Mulamid na ito. Itid ko kini Josie. Imawag namin itay kat nagpala. Anya. Maldi ka no te bagbagi na. Iso nga inyag kun dito Nana. Sige, iti sumlataditan. Taitid ko no madamdama. Nana, mabaling ka niya. Sakti mangtid kin ko na. Ay saanon, taday jay silid na. Agid idda, masadot abumangaw. Sumra ka kiti silid na, nana. Ay saan? Nabartag ka? Sumra ka iti silid ti anak ka? Ay agawid ka kitdain. Nagpapadaan nyo nga agamat ti artok. Saan mo, nana? Agas lang, di ba banog? Sige, agawid kanlin. Sige nga rod, nana. Pakitid yun to nga rod kini Josie dagito ta makapangpangan ka noonay kay. Apay ngaglaladot ka, Jose. Anyat marikrik nam aya. Nasakit ti ulaw. Agbara ka. Saan nanang? Ngam,
Maditirusok ko. Kan maulawak. Anya. Apay ngay nga ta. Sorry, nanang. Masikugak. Anya. Masikawg. Adaya nubiyaw. Adda nanang. Nabayagan nga adda nagkinaawatan mi. Inlimod mi lang ang tirelasyon mi. Asinaw tinubiyaw. Di na ko maungungtan nanang Asino tinubiyaw ko nak? Nilino nanang. Anya? Nilino akabsat ni Jiray nga asawa ti kabsat baw? Wala nang. Iso ti ama to'y ininawal. Ay na, unay kamutan. Ay, nailawan lang arudan jay kapsat mo. Tinulad mo pa'y laang mat. Oray kumano saan nakapsat ti tinutupam. Awan mat dakas na, tabaro mat. Wan baraw, ngam artek mat laakas iti asawa ti kapsat mo. Anya mat ti kastan. Amo mga artek tinutupam. Nasingput mat ni Lino, nga oray artek nanang. Natulageng ti kasar dagiti anak tarita. Ne. Apa nga kaslasan ka anaragsak abalayan? Ay, talaga sa anak ka naragsak. Siyak siguron ti kalilidayan nga ina dito'y rabaw ti daga. Ha? Ay, unay matikas gasat dagiti anak kun aya. Tagpadadamo lakit din nga artek dagiti nakiasawaan da. Ay, piman mat dagiti anak ko. Ay, sa nabalay abalayan. Tanasing pa dagiti anak ko no nabartek ka. Sandang agkabing. Mamartek dagiti dua manugang ko. Sa mamartek pa'y ti abalayan ko. Ah? Pampanunutek pa'y kit din. No anya launay tinagbasulan mi nga ikarkaro mi ita. Payakas ka dagiti anak mo. Tinagtungpalan dagiti anak ko. Ay, kita basit adagiti isaw-sawang mo abalayan ta. Makapasakit mo't itirik na. Apay, di mo maaklon ay ati kinapudnaw abalayan Lucia. Katagpay sumat. Sige, patuluyan min abalayan ta. Agkayo kami ni iti mausar inton kasar. Ala, abalayan. Abalayan. Agsala taman. Unay kamot ang abalayan. Mangibabain ka. Nabarbartek ka. Kaaldawan ti kasar ti anak mo. Nabartek ka manan. Oray, kini abalayan ko na yan. Oray, nakamisot ka. Napintas ka mo ilatan niya. Ingka ka maturugan. Tapos mausawan ka. Imbes nga asikasun dagiti bisita. Nabartek ka mo. Anya klasim nga ama. Oh, naikitini abalayan nila ya. Umay ka kita agsalat ha. May ka. Pagan ano ka kuma? Di oray awawan. Umay ka kin. Ay, ibatanak din ako doon. Mangibabain ka. Umay ka kin. Agsalat sa nga rumabalayan. Ay, awa mo dagas na kin. Lala, umay ka rumabalayan. Umay ka, umay ka. Good morning, abalayan. Apay, anyat masapul mo. Ay, umayak ko maagkid daw iti dispensa. Gapo iti, kinadagulit ko iti rabi jay kasaran. Amok na iti inararamid ko, abalayan. Iso na lahing ta, napukaw tibain ko. Gapo iti arak. Ay, sorry abalayan ha. Pasensyakan. Ay, mala. Umunag ka, tagkapi ka. Ay na, agyaman na kabalayan. Agmay-may sakan sa dito ibalayo, abalayan. Una, tainyawi din dagiti anak mo, dagiti dua nga anak ko. Hun nga raw, kastamit nga mi na talaga, abalayan. Sa nabalay, tanalawa mo di balay apag naitanda. Bagbaga amot nga ro dagi jay anak mo Sardengan dan ti panagbarbartek da.
Tapno saan ang nakakaasi dagiti anak ko iti sidong da. Ay na, awan ti rumbang nga pagdanaga mabalayan. Ngamin, oray mamartag dagiti anak ko. Responsable na may nga asawa. Ay na, di mon ikalintagan dagiti nga anak mo. Kasano a pumintas ti biyag da, no di da agbalbalew. Agbalinsamot akalbaryo ti biyag dagiti anak ko iti sidong da. Ay, saan na balayan? Ipanamnamak day taring ka. Ha? Si kamot gayam abalayan, sumunod ka. Ay, saan na balayan? Ta mapanak pa'y agtrabaho. Indagas ko lato'y suman aginatang ko dita istaw. Naimbag lang nga ikapim. Ha? Ay kat agyaman abalayan. Ay, sige nga rin na balayan, ha? Mapanak ka. Sala. Apay nga taakas jay ni abalayan lando kanyak. Idi manen na minsan akalman, inikanak iti ice cream. Palaman kan tinapay, sa ita, suman manang. Ay, agayat nga ta kanyak. Ay, apay nga'y akas to'y. Uray saksamot kat agayat kan kuana. Apayan nga'y akas to'y. Ay, nupod no ti atap ko nga agayat nilando kanyak. Kat aklunak may. Linamot ko dagiti sinasaok iti kalabas. Inuy-uyaw ko dagiti manugang ko nga arta. Nga makagasat kun samot ti amada nga artek mutlaang. Ay, kasano day tuyan nga'y. Agam, awan mo't dakdakas na nubilang lang. Nasaya at mata nakaumay kayo, nanang. Agtugaw kayo, nanang. Ay, agyaman nak. Kat, kumusta kayo ni iti sidong dagiti asawa yo anak ka? Mayat, nanang. Uri kas di nga artak dagiti asawa may. Nasingput dalat takada kami, nanang. Nanang. Nabartek daman kan saan, nasingput dalat agpadpada. Kasta aya, ay kit nasaya at nga rod no kasta. Ala, paspasin siya ang dakaon, gapo iti panagsasaok iti kalabas. Sapay ko mata maawatan dak anak ka. Ala, lipatan yung dayjay. Maawatan da kayo. Addaman damag kada kayo anak ka. Nubilang adagarom kanyak. Saan kayo kadi nga agungat? Ha? Ha? Ni, apay ko mga agungat kami ngay nanang. Ang asino ayat agar-aram kada kayo? Saan pa'y matkid di anagaram? Ngam amangan no iti mabiit, armon nakday jayon. Ay, kayat mi Tapno dakad kadwayo ijay balay, nanang. Ni, adan ni tatang. Ay, ala, sapay nagbadoy to'y purmak. Ha? Anya di ko na yun, nanang? Awan anak ko. Ila, Lucy. Ada ka doon kasi mangpay. Nay, abalayan. Ada ka magayam. Ha? Sinong ay takadwam, landa. Tiagbalin ama ikadwa nga inadagiti anak ko, abalayan. Ni Rayma. Anya? Agawid ako nila. Jose, bagbaganyo dagiti asawa yo. Ibagayo, tagbalbaliw dan. Ijandan ti arak. Apay, anyat kayat da. Ilaklakay dan ti panagbarbartek da. Ay na, sinaan nyo laidan no sanda nga agbaliw. Ni, apa yan, nanang? Nakasingsingpot kay laytay. Kundi mangan kayo pa di ti balay. Agsasango tayo kadatatang kan tinobya na. Ha? Agawid akon. Asino ti kapungtot yu ayan, nanang? Dagiti nga rod asawa yo. Ken kang runaan akapungtot ko. Kat ni abalayan lando. Nga men. Iso at tinulad mo't dagiti anak na nga asawa yu mo't itan. Ha? Sige, mapanakaon. Agawid akaon.
Apaman na nakaawida kiji balay, inrungab kon ti sakit tinakam ko. Sa bagay basol kumatkid di tanang namnamaak. Aklunag, gapo iti kinasingpet ni Lando kanyak na develop tirik nakken kwa na katiamok agayat met kanyak ngem saan met gayam. Nailiwliwag kumatlaang ti amin, kat ita ininot matan ti panagbalew dagiti manugang ko. Sana nakasitisigod nga inaldaw ti panagbartek da. Nga muray no kasta, naragsak matkit di dagiti anak ko iti sidong da. Alakastan, to'y pagayam mo, Rita. Ala, pagyamanak ting ka pa nang ibinglay dito na idumduma ka pa na sa pagayam Rita. Sapay ko ma, tanakaradgad ka kanayon. Bueno, papagayam, ditan dinagpatinggaan ti pakasaritaan ni pagayam Rita. Dito'y darama tayo. Manang Biyanan! And your nose para iti script ni Jenna Almoite. Agiyaman kami, kan Diyos tagngina, kada kayo. Amin. Manang Biyanan! Hi! Hello everyone! At manan ti pagayam yun ni Jenna Almoite, ang mga kakamakas manang biyanang. Welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Salamat iti kanayo na kadayo amang supsuporta kadagiti uploads tayo. Jak tumaumang agyamyaman kada kayo, gapoy ti anos yung agbuybuyak ka nagdengdengag. Thank you very much. Ti surat ngayon tayo ba sa itak at manipod ka ni pagayam tayo akuring saan napudpud no anagan. Ngamsakbay na, kablawan tayo pa'y biit. Da Carlo Agpawa Villapando, Charolyn Kawilan Tumaneng, kanda asawa na ni Frankie Tumaneng ni Tabagaw Cagayan, kan ni Sabina Kuchapin Kulobong dita Dubai. Kastiman ti surat ni pagayam kuring. Dear manang biyanang, dahito ipadramak kan kakat napasama kini sakbayan nag-abroad ti kakaiso na nga anak me. Weakness na anak me ti lalaki. Tano da mama muna, may rukmana dagus ti bagina, kat into nagsikugan, sinaan na mutan ti lalaki, ang nakasikog kan kuana. Rugyak ti agsalaysay. Tatang aganakaksan, nagsakit no naititian ko. Nay, apay, kabula na mo na ya, lala. Huwag tatangay na, agsikal nga talagang titian ko. Ay na, apay, di mo yung pagbaga nga itap no natulag ko kumadya pangiluganan ken ka mapan di ospital. Ay, sapay, awanda ita, ta nakabakasyon da sa nga pamilya. Tatang, kay mga yaban na iti sabali. Ay na, sino nga tati maayaban? No ni Ingaw, nadadal mo jilugan na. Nimot kan raw, agrayuma. Kan hangover ni kumpare kabantaur. Darasan niyo, maulaw ako, nagsakit titian ko. Malala, ay mabit lang raw tayo nakaagbiro iti pangilugan na ka. Ay, napo, naparang nga minday dyan nga inamaya. Amuna ka bulanam, ngayong pumanasyal pa ilang. Lalakay, timpas ngay mo anak kaw. Uwan nga rod, nanang. Kahit ayan tinubyaw, amuna anak ka-anakan. Kaano ngay nga umay? Imbreak ko na, di kalma, nanang. Anya, apay ngay. Sugador mat gayam tilo ko nga lalaki. Natiliwak nga agsugsugal. Kat gapo iti kasusugal na, nagado ti utang na. Nautangan na kano amin nga karuba na. Anya, Iso nga imbreak ko na, nanang. Ay, agbalin nga ron a single mom ti anak ta no kasta ko ring. katun na. Anya pa'y ngay. Sa bagay, may mayatin tigas dyan, ngay naramid na. Ti panangisina na itinubyo na. Tanarigat ti sugador ngagbalin nga asawa. Milakay. Uray saan ang makyas asawa ti anak ta. No sugador tumilang. Kaasi nga rod ti anak mo insan. Tawan mabangunan ng ama na.
Ure awan mabangunan na nga ama basta sa anak nga agsagmak iti sugador nga asawa lete. Ha? Kasla kanya ma, sugador di asawam. Iso nga na ilumlom kayo iti utang. Tanukas di nga maabak at umutang iti pagsugal na. Iso nga konsumisyon ka, di ba? Ha? Un nga rod insan. Iso nga may atan agbalin nga single mom. Ngam ti lifetime nga konsumisyon na iti sugador nga asawa. Sige, sumrakan ito na mo nga balay. May sauro. Agyaman na ka, lala. Umay ka tayo, mo kakadagiti dadakal ko. Kasanaw, tulagan tayo ka dahin, ti pa nagkasaryaw, lala. Sauraw. Saan pa, nanang? Ag-am-am mo kami pa nga naimbag ka ni Sauro, ah? Di ba, Sauro? Ay, un na na. Liklikan nyo nga rod ti agkuyog, tapno saan kayo ang mailawaan. Manya mo dahi tangay bagbagang bakit. Kasanuda nga ron ang makapag-am-am mo na imbag. No di kuyog. Kat day tay dudwada ati kayat kwa sa uwag. Tanay, ang mumit ang nailawaan ti anak ta iti damo. Iso nga damay siya nga anak na. Nanang, hanak nga nailawaan. Siyak tinang isina iti ex ko. Saan nga iso na? Ay na, parehas metla day ta, anak ko. Di kay madyan gana na. Ta diak to loko ni lala. Uray dusaan diak. Ano loko ak ti anak yo? Wan. Kasta ti kinapudno ni lala. Sauro, masikugak matan. Anya? Akat, mayat Adihan ton anak ta. Kanayon nakmat ngamin nga awid ito balayo. Anya nga yung garod. Nakalipat ang arod. Kan adihaditan. Iso arumbang lang agaragsak ta. Sana bali tayo kasar kamat. Tulagan tayo kay din ati kalaysa ta. Sige nga rod, sakati makaamo, Sauro. Ne, adihan ni parepetong. Ang dagasan na kon. Agbati ka pa dito'y bulaing niya. Uray ta adamat ni nanang akaduam. Papanam ngay. Mapang kami makidaya iti bangir nga barangay. Ning ka maturugan, lala, rabiin. Urayak ni Sauro, nanang. Ay sos, di mo amono ka ano asumangpot day. Iso maturog ka kidin. Mapuyatan ka lang ang manguray kan kwa na. Ha? Rinugyan naman nga minan ti sigod nga ramid na. Kunaklan wag balbaliwan, tadakan na nobya na, ngamrimwar man matan. Iso asiguradaw, duawan no talungal daw ang agpukaw dayjay, tamapan man na nagbartag. Ha? No kasta, sigud nga mamartag ni Sauro, nanang. Wan, balasang ko. Ay, kunaklan wag balbaliwan, ngamimawag man di kasinsinan, nabarbartag ka naman na ni di kasaran. Anya? Numarugyan na taginom, mabayag sa agawid. Iso maturog ka kidin, balasang ko. Lalaki man ng timpas ngay mo, lala. Wan, nanang. Kat anyat plano yu itinubyaw manakaw. Awan pa'y kadiunong na aya. Sinina ako na dyan nga Sauro. Anya? Apay ngay? Artak mat. Uraw-awan Urawan asawak no artak tumatlaang. Diyak kaya tagsagmak iti bartekero. Anya? Kat adan anak yu. Kaya't mao nga awan manin mabangunan ti anak mo nga amana. Kaya tiyo ay nga agsagmak iti bartekero. Kaya tiyo nga akong konsumisyon nak iti agnanayon. Kasanon nga nubugbugan nak to. Lala. Iso nga didakman pilitan nga makikasar iti artak. Urawan mabangunan dagiti anak ko nga amada. Ayos lang kanyak data. Kabalak ti agbalew para kadagiti aginak nana. Agbalbaliwak. Basta sana kasinaan ati anak kayo. Ay, nilalati ka sa rita ang baraw. Kinasarita nga ron ngam talaga nga di na kayat. Iso adya kayo man ti makisarita kan ko na. Sige, tapadasak akasarita, baraw.
Nakasagana ka nung agbaliw ni Sauro para kada kayo nga agina, anak ka. Pati anyo mat. Imposible ang agbaliw dayjay. Awanan na ito lang nanti kinabarte kay Rona. Iso nga jak kayatan. Amin atao, anak ka, kat adakarbangan na ngagbalbalay. Apay no ikam iti may sapay atyan sana. Ay, apay ay aapilitan ni Lala makiasawa iti di na kaya. At dakarbangan nang agpila iti pakiasawaan na, taiso ti makidin na, saan asika bakag? Ay, kaasi manin nga rod, ati may kadwa nga apo ko ta. Tawan manin mabangunan na nga amana. May mayatan ti kasta. Ngamtiag na nayon nga kung konsumisyon ti anak ta. Naimbag pa kit din ni tatang tamaawatan nak. Thank you at tatang tamaawatan dak. Jak ngamin kaya ti agsabay ti artek. Ta sigurado nga depak to ti babawit. Awan! Kan, siyak ti tumakter nga ama dagiti apo ko tabakit. Di siyak ti awagan da iti daday no da ti problema. Nagbiit ti pa naglabas ti aldawan niya, ulitag. Duan ti tawon ti inauding anak ni Insan Lala. Awan nga raud. Ay na po nagwawalwal da sika. Dadi mo ti awag da kayo, angkal. Wen tawan mo nga rod amada. Siyak ti ibilang da dadi da. Siyak ti amu da tatang da. Wan nga rod. Adan samot manin nubyo jay kasinsin ka ulitag. Adaya! Ne, daka mo da ita. Adda ulitag. Kanayon da nga agkuyog. Di yun lang makit-kita. Ta saan na ayaw awid dito lugar tayo ti boyfriend na. Kasta aya. Isumila ka na ang marabyan nga kaawad. Di pa'y makatulong ang mga awer ka na kiti anak nan. Taka na yun mo ti iruruar na. Barang agsimpamot din ay kasinsin ka, angkal. Sapay ko mata finalan da jay anubyo na. Tapno makiasawa mo dun. Kaya ka ngay kasar, Lala. Oray siyak Kaya't kumatante agpakalay sa kanyam tamasikuga kun Rodi. Ay, kastaya. Ay na. May sa nga raw nga ma. At danton anak talala. Wan, iso nga sige. Tangay na amam mo kamatan. Tanasingpat ka. Awan ti bisyum. Iso nga kayat kunti makiasawa kanyam. Ay, sige. Jakon ayaban ni amang kao. Ta saan ang makabiyahe iti adayo dayjay. Siya latan ti dumanon di balayaw. Sige nga ron. Sikati makaam mo, Rodi. Agawit kami pa ijay lugar da Rodi, nanang. Uray ta natulagan ti kasarme niya. Agawit kami tulangan ito'y no dandanin ti kasarme. Ay, katala ngamdag iti anak mo nga eh. Ikuyog mo ka di ida. Agbati da payla ang nanang. Tani, aginawa kat pasaray maditirek na. Alang nga raw, agan-anad kayo iti panagbiyahiyaw, anak ka. Kasanaw ang mga asawa ka ako nam kaawapay mo urnong maruday. At damat tayo nuwang yung tatang. Kantay tarakan yung ababoy yaw. Ay, awanan dagi niya babawi. Nabayagan ang nalakaw. Kain tayo kaw. Inlako umagtayin tayo gatang ko iti kuliglig. Awang kami ngaming agpastor. Kahit amom lang arudan ajak unayin makapagnaga po iti nasakit asakak. Sumanaw kayaw. Di kay man sumanirmaw ko inay. Nakasangot yung nubya. Ay na, naimbag no makaanos tayo nubya mitirigat. Apay balasang kaw. Anyat kinayat mau dito anak kaw. Naseng pat ka nagagat, tata. Tatang. Agnad kami pala diti balay Agsubli kami into iti lugar dalala intong dandanin ti kasarmay. Baka mo kayaw. Agam pangalam nga iti baboy ang mapartay intong kasarmaw, Ruday. Ay na. Naglakatag diskitar. Ne, adamat manok nga insangpat mo, Rodi. Wen, tag si datay man iti tinula. Sagpawan ta iti papayaken bulong ti marunggay. Ay na nagihimasain. Ay, tatang! Ay nyo ngay! Umayumang parchen to insang pet ko si dain tayaw. Tanay! Nabanog ka nagtartaray!
Hey! Nagtaktakawan manin itinay kangay. Ha? Tangiwa yan! Ibabainda ka nilala! Nang takawam di tamanaw kunak. Ginatang ko Anya tinako nga ibagbagayo man. Ay, agtal na ka. Idya mong tikas na nga ramid mo ta nakababain. Apay, kaya't mo ti maipabarangay manin, Roday. Nagtal na kay man. Tila'y bagbagayo. Yung kay iluto na itang. No kasta? Agtatakaw ni Rode, tata. Diyak ko makayat nga ibagaday tuwikeng ka. Angim na saysaya at numamwam. Tapnaw, mabagbagam dyan akaw. Kino kanayaw na may pabarangay, takanayon ngagtakaw iti oraan niya dita. Kunak ano nagbalbaliwan, angim saan pa'y magayam. Aniya? Ay, bareng sikat mamagbaliw kan kwa na balasang kaw. Iswa, tulungan na kumamang bagbaga kan ni Ruday. Apay asiksika ang nagaway, Lala. Ayan ni Ruday. Jak nagpakadakan yanan, naglibasak. Anya? Apay, nagapa kayaw? Saan? Manjakon, naupayakan yanan. Agtatakaw mo't gayam dayjay. Anya? Kanayon nga maidarom, gapoy ti pa nagtaktakaw na. Ha? Jak lakit di kaya ti makiasaway tagtatakaw. Kasano nga rudang tinatulag akasaryaw. Kat mabalin mat nga kansal. Basta madikon. Agtatakaw, tagbalin nga asawa. Ora awawan. Sa nagpasikog ka manin adagaws. Kasano day tangay. Aganak ka manin nga awan amati anak maun. Talon nga inauna dagiti anak mau. Pasikog kamit ngamin apasikaw. Adi mo pa'y amon anaimbag ti ugali da sa kagpasikaw. Nanang. Malahos to. Di mon sermonan ti anak tabakay. Ung taman met ngamin to'y anak talakay. Bagbaga amet tapno agnakaw. Inton maminsan nga menan niya anak kao. Hilati sa manaimbag ti ugali ti agbale na nubyo ma. Apmum to ninton sumarunaw anak kao. Makiayan ayat kanto man. Ay saanan ang makinubyaw? Ah, Saan abale taadan anak na? Saan kan ang makinubyaw? Padasam ti makinubyaw. Ta mga nuan niya ti maaramid ko kan kalala. Papanaman ang lala. Saan agaputan nakatanggad ka manan kat mapan ka man agbiro kan iti lalakay? Saan, nanang? Inak man ag-apply para abroad. Anya? Agabrod ka anak ka? Tulungan na kano ni Auntie Anita nga da ija abroad. Ay ata na saok ngamin kan kwa na idiimawag ti kasasaad mo. Isuan na asyan siguro kan ka. Kaya't ko ta abroad tapno makaurnungak, nanang. Tapno adanto pag-adal dagiti anak ko. Wan, rumbang laeng apanunutom ti masakbayan dagiti anak mo. Saan la ti pagragsakam ti pampanunutom. Talaw dagiti anak mo apasig nga inauna. Isungag nakam ka na nakaw. Nanang. Idyamon ti lalaki. Di kan makiboyfriend. Tapno saan ka manen amasikugan. Nay, laglagi po maalala. Trabaho ti papanam ijay abroad anak kaw. Saan atap numapan agbirok iti lalakay. Nanang. Danagyo na ya. Nagnakamakon. Hello, Lala. Hello, nanang. Kumusta kayo ngay? Nasaya at mat anak kaw. Awan ti rumbang apagdanagam ka dagiti anak mo ditaw. Sika, kumusta ka dita? Mayat mat Aday padamag ko, nanang. Anya dayta. Ada po rin nga boyfriend ko. Anya? Ay, sos, ay, agtal na ka man, Lala. Di mo't ko nakadikan makiboyfriend na nakaw. Final day to yan, nanang. Isun nga talaga ti pakiasawa, Di kan makiboyfriend ko na. Basta ayatak ti foreigner nga boyfriend ko. Sige ta, ada pa aramidak. Bye. Hello? Hello, mabit lang, Lala. Lala!
Ay na! Apay, Ay, diyanak talakay. Naki-boyfriend manan. Ay na, sigurado nga agsikog mananday di abalasang. Manayunan manan ti talo nga po ko ta. Ah, Unay matanday di nga anak ta. Talaga nagtangkan ti ulo na. bye-bye am. Sa balay. Tadak met alulo da. Siyak, at agbalin adadi da. I love Lala, and I want to marry her. Ay, yes. Yes, sir. Lala, sigurado ka ang makiasawa kan. Ang mga no agbaliw tumanan ti panunot mo na nakaw. Ang mga no addan tumanan pa kaupayam kan kwa na. Kat i-cancel mo manan ti kalay sayaw. Saanan, nanang? Ay, tak na Britney, nga oray lumakayan. Nasingpat dita. Ay, ayatan nak, kan oray dagiti anak ko kat ipatpatag na matan. Ay, malakit makaamu kayo nga ron. Agyaman nak. Nalpas ba't laangan ti kasardalala kan ti foreigner nga asawa na lakay. Wan bakit? Ada ginatang da a house in lot ije syudad. Ket inaladan dagiti apo ko ta. Wan nga raw, makapaikawa mo ti kaawanan dagiti apo ko ta dito'y balay. Nay. Ah, nilala ti umawag. Ay, mabit lang lakay. Hello, Lala! Apay! Nanang, masyakuga. Ay, kat nasaya at aanak ka. Awanan ti rumbang apagdanagan may. Taadan nang ikasarkan ka. Wan, nanang, iso nga umada kayo sukunan. Selebraran tayo ti panagsikukumanan. Andan tunpurener nga apo ko yun, nanang. Ay na! Un nga ro anak ka. Maragsakan kami iti amam. Taadamot lang nang ikasarkan ka, nanak ka. Nakaro ti kinaragsak mi nga agasawa, gapoy tinagbalin agasat ti anak may manang biyanang. Ngamin nakatumpong iti nasingpet nga asawa ni Lala, kat naragsakdan asa nga pamilya. Katita, agisiskwelahan dagiti upat nga pukumay, kat napintas meten ti biyag ti anak may iti sidong ti asawa na. Alakastan, to'y pagaya mo, kuring. Nagasat latta ti anak yaw, tauray kas jay tinaglablabasan na, napintas latta tinagbanagan na. Iso di tayo mabalinakad nga, ti pada tayo atao. No, naitublak day di na minsan, wano namin dua namitlaw, saan tayo ida nga iruruman. No, di katulungan tayo kit di ida makabangon, ta di tayo maibagatigas at titunggal maysa, iti masakbayan. Agyaman na kiting ka pa nagsurat, pagayam koreng. Bueno, papagayam ditan, tinagpatinggaan, ti may sama na napakasaritaan, dito'y darama tayo. Manang Biyana! Musical scoring, Eli Palacio. And your nose para iti script, kan drama to'y pagayam yo, Jenna Almoite. Diyos tagngina, katagyaman kami, iting kay panagdangag kan panagbuya.